Туғандар, ассаламу алейкум, амансыздарбы. Бүгін число 10 август 2025 жыл Ош Уна базарында. Бұйырса біз видеоmuzu улантудабыз. Бұл видеомuzda ушул жалаң мерс болады туғандар. Бірден лайктер басып, бізге қатысып қоңыздар. Сіздерге ардайым пайдалы қызықты видеоларды шығарып тұрабыз. 2003 3 объем 850 000 телефон номерлер 21 менен 71 45 32. Бұланар көріңіздерші, үстінде юк бар екен, автомат, кожаный салонды. Версияды бұйырса іздеп алып тартабыз. Кейінгі Mercedes 2002 3 объем. Telefon numaraları 95 менен 94 99 99. Assalamu alaikum. Qancha ekan bas aka? 9000. 9000 dollar tuğan qanday? Keyingi Mercedes 210 2001 жылы 56 менен номер 08 88 07 автомат. Qancha ekan bas aka? 10,5. 9,5. 280 000 пробег жүріп тұр. 9,5 000 ақша доллар. Кейінгі Мерс Армения номер екен. Автомат коробка 210 2001 екен жылы, бірақ бағасы жазылып тұр. Бағасы жазылып тұр. Бағасы жазылған Мерстерді тартып қарайды. Ondan Mers. 480 000 жазыптыр. 53 000 10, 50 10. 93 yılı benzin gaz 8 объем. Өздерче мониторды қойып тұр. İçin мощный қылып жасап тұр салондарды. Mercedes бірақ бұның басы жазылып тұр. Кейінгі Mercedes 124 95 жылы басы 400 000. 2 объем 10 расход. Telefon номерлері 58 менен 73 77 72. Автомат коробка. Тағы Мерс. Мынау жерде бір Мерс жоқ, бірақ басы жазылып екен. 210 $10 000 дейді. 2001 3 объем 11 расход дейді. Telefon номерлер көрінбей қалып тұр. Айнектер жауып екен. Кейінгі Mercedes. Көріңіздерші. 100 деген номерде екен. 800
$8600. 2000 жылы 4 объем. Telefon numarları 56 milyon 61 67 28 ekan. $210, biroq bunun bahası yazılıptır. Keyingi Mercedes. Bahası yazıldı ekan. 94 yılı 2 объем 8-9 telefon numarası 99 milyon 08 11 90 ekan. Biroq iyisi yok şet. Maşina qancha ekan? 400. Bahası 400 ming deydi. Keyingi Mercedes. E, 2008 ekan, yılı 5 объем 13-15 расход, telefon numarları 50 milyon 89 29 97. Bahası qancha ekan? 15 ming ha? 15 ming kemi var deydi. Otuğanda diskalardağı bir özgöçe bir. Çok takon. Atayın. Jasaptır. Salonlarını görünüzler. Hadi sakış. Avtomat karak bakın. AMG. Oldu. Odanlar versin. Tağı Mercedes. O şöyle daha bir Mercedes var ekan. Gün katı ısıp oturup turganlar. Mercedes 210 2002 yılı 2 объем 810 расход, telefon numarlar bahası $7900 57069 63 64. Mekanik ekan. Keyingi Mercedes 2004 yılı 2 объем 910 расход 520 ming, telefon numarları 504 milyon 401 501. Mercedes az bu. Her yerde ekan. Keyingi Mercedes 811 kızı o'xshaydi bu. 2004 yılı bir sevgilerden 910 telefon numarası. Bahası qancha ekan? 570 avtomat коробка. Güzel keyingi mına universal Mercedes. Avtomat коробка ekan. 2001 ekan yıl 2 объем 505 milyon 26 31 93. Bahası qancha ekan aka? 400 kemi var deydi. 400 kemi var. 400 kemi var deydi. Vallahi 400 kemi var deydi. 500 ming deydi bu. Rusya nomeri 2016 yılı. Telefon numarları 79 milyon 10 02 ekan. Keyingi daha Mercedes universal. Bahası qancha oldu shunda? telefon numarları 510 milyon 16 04 01 99 ekan yılı. İçek объем. 520 değil. 520. Avtomat коробка. Mercedes болғандар 93 жылы
4-2 объем, 12-15 расход, 470 миңге. Телефон номерлер белгилик менен 09 51 50 экен. Көрүңүздөрчү, кожаный салонунда окшойт. Üstüne чехол кийгизип коюптур. Кийинки Mercedes 2001 жылы 3-2 объем, 11-12 расход, газды, $7600. Телефон номерлер элик менен 11 81 21 экен. Кийинки дагы Mercedes 670 миң баасын жазыптыр. 99 жылы 3-2 объем, 13 расход, телефон номерлери 501 менен 34 44 63 экен. Автомат коробка. Кийинки дагы Mercedes 06 265 миң, телефон номерлери 54 менен 08 89 08, 92 жылы 2 экен объем, механика. Туугандар, мына ушинтип буйруса видеобузду жыйынтыктайбыз. Лайктардан басып катталып коңуздар, анча-мынча кемчилик болсо туура түшүнөсүздөр деген жакшы ойдобуз. Алла ыраазы болсун баарыңыздардан.